Tondok madingin pangleon madarindi nakabu gaun na embun ni salebu nakabu gaun na embun ni salebu tumpong bangku palan penangku padangmu lombokmu sola buntu batumu tondokku 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 angat tongkonanku kamali kunai dadi kunidi tibusana kunai dadi Lako kita solanasang ta rapak modolo ta palaku patun dua lako buang namanya di karang tu sarak pengkarangan ta masambayang o buang toto mampaki do kedatuan surga tu buang kisah bu ambil lasangan buang ki buang Yesu rampokan tuku jo olo malak di ini umpakin dek Pak Budian belana tontong bangki kana sai tu Pak Kamase kabur omi buang toto mampaki do kedatuan surga lan atu totemo o buang lagi posara tu misa sara si tetena ada ladi paranduk tu pengkarangan opuang pamentu na yato kisorong masih 5 kuasami na kamu pamatotokan ni solanasang denupa na yato pengkarangan tula di angkara lanti atu totemo ladi karang marampa situru dalam pak podami pasake tu tomi puang tun pana ata itu sara anak tu totemo denupa anama toto umpana tai situru dalam pak poryami tu la umpana ata itu sara pengkarangan kiku apa sake opuang anda tontong matoto karangi sia umpana ata itu sara iate si tetena pak kaburusana indo ki kaboro buang toto mampaki do surga langan 5 kuasa ni kini sorang ni mentuna makuasa ko mila mentuna to opuang pasake tu tammi tu la mengkarang na mentu tu la diri posara lanti atu totemo kira nonang kumua kamu lama ajoren lasi solangkan opuang puang toto mampaki do surga ia motete pangandogi masih olo maladi ni pamatoto kan ni pagar itu salah budangki misunduni tetang palambiki mak tete lasangan napuang ki pong Yesu kirampo masambayang masih olo maladi amin. Oh silu kukapas ete perlolang-lang mata lorek ke tak bisa ini jadi lako kampas dulu cari tempat lain peluang mata mereka kita nama ini kita
Beta pemilihan por. Pisang mengguririk sangat ini tuh Pak. Kamu baca suratan lu Oi, Darel. Solo puso balo, lo mau mitamo.
Tama po kung may pa. Lago to paringi to maparenta ambe sa tabe lago kita mintu masalah nasa pas mengumpuluk pa yung may tawarapu lana ni tumutun tado yate alanga keluarga domai kalintyo alang B majelis, alang C toma parenta, alang D tondok, alang E Solana Pro 55 keluarga sabalinai kelonga sola 52 Baik para menurut
Karung-karung itu ada sampah. Wih pasam. Karung-karung ini anu. Lembe, laku pertama kata karang-karang na lami pebalisir. Oke. Eh? Oke baik. Na aku nambah itama ke. Aku nalanya. Oke. We appreciate for your coming to visit our funerals ceremony. And in this case, because we have to see the empty place, we can go there, number 18 and number 8 for you to fill the empty place. Thank you very much. Dirundunan bulo alug na rampe matampo lari kedi tete malangan sangka na kabatuan kula. Kapa mesiman makarayang na ala kumakalima na temai gayang madan dandang gasarapang maparan-paran sola temai galang rapa na angga komba kalua na lalan na telepongan tondogo lapantan tiumba comai baba na lembang pantan dolog dia may marian pentutuan lipusan dakalua kukua
Rapatalang bulan ko timin bulo mapapa ko diong suleng karara mo diong esungan madatu-datummu si Allah pon tolola ko si panapi balusuko to diong salidatummu polisi lempi-lentek mo kalili pido tilangi mo alempi pa datu-datummu tasi para pa masolanasang tasi tatan lindo mairi lalang ngala dirundunan bula lalu kena rampe matampu lari ke ditete malangan sangka nakabotuan kula apa dulu yang melata panata solanasanga ki palaku kasadenna Bapak Pendeta nantakilan kapas sambayangan tamane umpanate itu aluk na rampe matampu sangka nakabutuhan gula lante maloto temo lante gula di pemarasan atau di sorong tabe lako kita mintu solo nasong tumarasan lante tarampa kamadusenan tarapa pasangat tu belana la diangkaran indi ada nama palau to dinggulan na di panata kalambaunan inde sangka ma pasonglo ya mau kada silami bisara situ na diomai to diponene tontong diangkaran parayan na kumua di angkaran parayan na katuan na ton na umposoe soean na teto diponene ton na bintin patondon to batang na inde to dolo lamban mo la usalongi tondok na la ulilingi panglewan na pakapalaun tiro sa malele panglisuan na osokan pentionganan na tamani umpanatay kalambanan ni may komita palaku patunduan tama sambayan kita berdoa ladi panata tiada mapasong lo lante matangal lo tu kato te mo buang rampokan ni makuris mga mati batang di kalemi ya kasih tamuan lante tarampak marusen rampokan ni si pakatanaba ateng misa sola misa kuris mga tukatuan siya kamatotoran tuma tontong siapa mi papayan lako kami mintu solanasang misa ada laki posara yang betul ada mapalau tanpa bela kan siya tanpa kulekan nila posara iupuang keto yang kumijome kaliki ya mato kimangando mati batang di kalemi kumua ma dioren komi usi solangkan ni Reno paki boba solanasang ya tesara ma palau laki panata lante ma tangal lo demo laki posara lan pasake tumintu tomi tumi pake la umpanundu tesara ma palau pasitarana kan di kakinan siya kamatotoran anda posara meloi mendadi pa pakatana la komintu tomarapu nanti allo todemo puang kisorong tamali supalami pasake kan masolanasa naya tesara ma palau kioton lan sangan na puang matuambe puang Yesus Kristus ya puang penamasamu pada pakar itu salah budang kio puang lan sangan na puang Yesus kimasabaya amin. Katuan sunga salian jomaite tina bamba kolong langali rundunan bulo endek di tete malangan lako majelis gereja mangkau panata jona pangandolangan buang kumuna buang tontong usi solangke laung panata alu kunarampe matampu sangka nakamotuan kula
na jomai kami kigua kure semangat acara si taru nate lama palauki la tangka modomai itu tomate tapalangan disarikan ta pakililing ilantang ngadolau pentalun na yatian nate kisorong la kotoron nambe lan lepungan tondoko napandu itu acara mapalau atuki sorong. Jadi bisa mau tangkap dong itu tomate, ta palangan nih, ta palangan nih namang kato, yang ada pira dari Indonesia. Oh iya, itu kendaraan ini. Iya. Ayo, dok itu kemana di Puri? Kamu yang untuk yang? Kamu? Menanang lasus itu nanti kami begitu nana. Aku nang lain betul itu, dalam itu sama mitutu umate taulun aja. Ayo tahu tena. Balik ya. Ada motor tam sama. Tapi apa namanya? Tahu itu lagi. Lupi. Ya tulonan lu. Pakai aja dulu. Ori mai. Wah, kuna mat. Milih. Matiriti. Kerara kena pada. Pori itu kendaraan ini. Oh iya. Iya di situ. Tamar betul tali kuning. Oh itu. Mandai. Oke. Pila-pila bang kelak. Ya, 1, 2. Tahu 3 ya. Kini kebilangan. Oh, melo. Di siapa tuh pemandaki purina dulu itu. Ya.
Sababuar kami lamorin kalau nasau tu biasa malimi bilonga. Nah tanah anu, inalamangnya duka ya ini suruh inalamangnya sudah. Ada kau pakupukan kau ni. Oh watangi banget nih. Ya, teman. Kamu dah tepur dulu deh. Apa mikir dulu tuh kumula. Yo, Pak Bibi pertama tuh busuk-busuk. Hah? Anu kah? Ika pelangan lah kasus direke. Aku pernah makan di Polri. Nah, di pokaran bisa mah atau nak ada kau nak simpel serre kan temengura. Suka kate pampang na naya to ala ada. Bisa pati hindi namanya. Ya mau nak kita lah. Ya mangkar kan? Lah kita to matua la mangurana di karangwe pisan mengutanoki di karangwe peluan pentaluki mengutana. Nak yang kayak juga parah. Kau mikir ala siara kah? Tara kah? Ada yang itu tuh. Iya, balik ini. Aku bemi tu boleh tu, teman murah. Para tu je bisa. Bersama ni di dulu tu. Oi. Yo, ini ni saya ya, cocok tu kali bu. Yo, yang masalah saya satu. Bangga biar tu saya solo kali bu. Satu, dua, tiga. Elisa ujung musa. Susite. Soso terlalu nanti. Mama sama je tu kan ini penata nama pasau. Tangka bidolo, dah apa misi sorong. Angka bidolo, tamale reke sule pada medako tamale si sorong. Tora kan? Ya, oi, dapat tamas sorong. Pera, orang terkadang menido. Kabel. Bentar, mati. Taruh. Tuh, mau kamera kadang kau ini. Sini kau ini. Sabar kita nak dulu jo. Lawan apa kan? Ayah mau bawa besok.
so. Ano tanga mi bela, balik di mana si Yerusalem. Tanah bela nangkai na Angkari. Angkari lang ano ba na ko na? Pasari. Ah, pasari. Oh, yama. Ya. Kami. 1, 2, 3. Oh, Mas Alisa ko buka. Sangkang kelura sa membela. Mbak, karena kau kita sama ni belong mafia. Oh, kalindungannya balik Nanti belong. Tahu kamu? Oh, na tanga bibela to kalindungan pa minibar ito. Nay na pagkukuha tunduikan ni kamu tunami kalintiong. Tayo pagitama to kalintiyong to. Patay. Oh. 1, 2, 3. Ya. Di balik. Oi. Wah, mabura papen. Ay, imbarakan ako ate papin na mamura-mura. Yara ka tigura sa saya. Dari bila balik tua. Si sorong malolo. Ya. Susite. Mataka mo ko mereka. Ito lebih pendun. 1, 2, 3. Oh. Wah, pakai itu bilang nak patah dia tuan. Lakukan ni boleh kami. Mau sama mereka. Hindi na dulu. Retay pa, yamo ndompi. Samo somi. Yamo. 1, 2, 3. Ay, tayo mo. Madodong mo. Oh, iya, baik bukai mi dito. Tu kay rarang. Sawa takot puas mi ito. Iya. Oh iya, nabur ke dito anu dong. Pertama dia kayak itu sendiri. Oh iya, pas sini milih, taman aku tuh namanya dipasang. Bapak kalau mami na medoro na tuba mani na polo. Iya, natol itu. No kami tomatua mangura na usok kami kita tombi. Yo, mani. Ako para Eri mo tumana siya. Yo, mo kusana. Tandak. Yo, ko to. Pwede mo jawite. Panina sa Eri kita alam, salata. Sini. Yo, jangan bantu. Mana na bisa titilakyan na walang tong na bisa. Indah. Ada Ron. Mararang ini tiyo batong bisa na walang bisa. Dua. Jom, ya. Tamui. Patarupisan ni reke. Oh, ya tujuan itu patarupisan ni reke. Pataru reke. Oh, taru reke. Patarupisan reke. Yo. Berani kau kira kasih seorang itu. Tae. Emang? Satu, dua, tiga. Ya, pelai lah panggilangan. Ya, pelai. Oh, anak juga mau putra dulu lah. Oi.
Tiga orang. Pak Malerik itu dona lu. Angkai lo na lu. Mi beru rike. Oh, beru rike. Pak Malerik. Dah, Pak. Mesti miring tahu tuh. Kendi mana? Ban mah. Bisa rekadala itu pasura to dona dua. Dono. Pak Dekor. Coba patu miring-miring dong sini. Sini Pak. Sini Pak. Rangan itu dalam tentu teh. Ya. Betulan palu-palu. Enak na bisa. Alan ni palu-palu dolo to ano do pasura mi. Ya, tama. Ya, tama mo. Dolo tama. Pataru reke. Lagi, ya. Paling petaru Sini gini mana? Oh. Ina pa kuko tangala tamori ka. Ya. Angkai, ya. Inang senga ya gitu biasa mengangkat langan. Tomangura nasang lah. Ya. Tuh ditambuk bulan. Minanamil ko iman yung pakaloloy. Minang nasangilangan to kayo na ina. Kalau mo kami tira na ditiro mati tu malolona. Malolo mo raka tak paraka. Ada tu hektar porra. May lang asal pada. Pasang pitoro. Siabara anak pasang isule. Dua perhatian. Pelang hektar. Losong. Pakai ke sini. Orang yang pasal dia begitu orang sibuk. Dan lu lalang-lalangan. Ya. Pak ni. Dia letiran. Namin kundong mo kami. Tuang. Na mangka gora-gora nako na ditigoro tero. Kenanya mana dong? Ya. Berarti tubuh beli sama itu. Ya. Natapat sendiri itu. Lalu